Pa mislim, ajde sad ovako, interes će uvijek postojati da barem neki garant za broj prodatih karata postoji. Drugo, dosta tih saveza koje si pomenuo nemaju infrastrukturu. Ne mogu da garantuju, ne žele da ulaze u projekat koji ne mogu da iznesu, iako recimo Sjedinjene Američke Države prednjače organizacije sportskih događaja i to što oni rade je nedostižno u smislu festivala i svega, a onda samim tim i organizacije, gde ćete vrlo retko čuti nešto loše u samom smislu kada se oni zauzmu oko nečega, ali nije realno. Realno je da koliko god rukomet pokušava i čelnici IHF-a to predstavljaju da je to sport u popularizaciji i globalizaciji, teško ide proboj na druga tržišta, jer ako pogledamo samo kontinente gde imamo ile predstavnike, pored te Argentine i Brazila niko se tu nije pojavio novi da je malo iskočila neka generacija Čileanaca, Urugvajaca ili da mogu nešto da urade, čak sad i nestaju sa scene neki igrači koji su nosili dres ili nose dres tih reprezentacija. Onda ako se vratimo na afrički kontinent, sada odskače jako Egipat i vrlo je lepo imati tu jedan Cape Verde, odnosno Zelenorodska ostrava, zahvaljujući Ljubomiru Obradoviću, taj status vice šampiona, ali generalno u padu su neke reprezentacije koje smo navikli da gledamo sa jačim sastavima i onda, sem tog Egipta koji ima predsednika Saveza, niko nema ni interes ni infrastrukturu. I van tih kontinenta, znači Južne Amerike i Afrike, ne treba ni tražiti nikog drugog, ako to nije neki Japan ili neka Južna Koreja, koji imaju određenu kulturu ili imaju barem infrastrukturu i sposobnost kada se nečega prihvate. Tako da te brojke o kojima se poveo reč kao zanimljiv način uvoda se neće menjati u dogledno vreme, iz prostog razloga zato što broj prodatih karata i neki moment da to ne bude takmičenje koje će ići svakog januara sa praznim dvoranama nije prihvatljivo. Znači ne može da bude odziv takav da niko nikad ništa ne prihvati. U smislu, zamisli 3 godine za redom neke lokacije da bi se popularizao rukomet, a dvorane stalno prazne. Depresivno je malo. Ja se iskreno ovom prvenstvu radujem zbog rukometne kulture i Poljaka i Šveđana. Prvo zbog momenta u kojem se nalazi Švedska, drugo zašto su skandinavske ili nordijske zemlje uvek dobre, zato što dolaze i navijači iz okolnih zemalja. Tako da je to logičan izbor kada je već to. Što se tiče Poljske, ona će privući verovatno i ostale navijače, ne znam sad balkanske zemlje koliko i kako, ali bit će tu navijača iz drugih zemalja i bit će domaćih navijača. Ja verujem čak i utakmicama kada ne igra Poljska više nego u nekim drugim državama. Možda grešim sada, vidjet ćemo, uverit ćemo se kroz prenose, zato što mislim da će biti 85% utakmica u direktnom prenosu, nemoguće sve ni ubaciti i ispratiti, ali mislim da ta globalizacija na koju se aludirao u smislu zašto još neko je, ne mogu kažem prespora, nemam sad odgovor na to, ali ne ide dovoljno brzo da bi se neko logistički, infrastrukturno, pored pomenutih zemalja ponudio. Ali ovaj podatak s kojim si završio izlaganje jeste meni šokantan, barem za Rusiju, eto to, da se nikako to nije dogodilo pre